kusomethia na kumanithia ni kilungu cha amoka na indi ni twabika nthini wa ukaba wa gatatu wa kilungu ki palato gwethia tuinenea maundu ma uthukumi nthini wa county na muthenya na umuthi twikunikila mauthukumi ma MCA kana roles ya MCA kana indi mawia ma MCA ailite kwikatani kana indi wisethia ni watethe kana ndu ni kwithia wa national government na ni kwithia wa county government vya maundu alenengetwe lelo kiwo maundu mawiti kisomo cha ukiubundi na kisomo cha ECDE na ende maundu ma kiwo na maundu angi meke bathukanio ende kuya county assembly kwa maundu meta wa budgeting na kusobya budget na kumivitu kithia na ende ndini wa national government kwisindu ile nanganitwe ngaleko esu to maundu ma security maundu ma OCC maundu ma defense na ende sindusio ndisio kabala be mwenende umono be mwenende wa county government na be mwenende wa national government mwenende wonde etho mwenende na ni walite kuthukumwa na ende muthenya na umuthi ni chuto sisia maudhukumi ma MCA mailite kwitha maili ata na tweet @mutongo tvke director mwema #tumea amuka iliteto ukene mwitano ambia na ndeto tv ni kana wisira na tumani wako mukubike tho ne akulyo ukwenda kulya mweni ulatwe nake muthanyane wa umundi na ukulie na ndina mutandao witu wa Facebook Twitter wa Mutongo TV wekia comment yaku ngwethange mesoma na kumebitila Facebook page ya kwaita wa Steven Mwema wa the nombethi yaku na ende wekia comment yaku bado ngwethange mesila na ngwethange mesoma mweni witu muthanyane wa umundi wa DICKSON MUSYOKI ni MCA musakuenga likosi ya KANGUNDO Central no dokumete ndene wa movea wa kutetea mafata ma athukumi mwaka wa 2017 na wadise kibila ki independent lakini chali yakoka kana namba 2022 maendeleo chap na chama kiu ete kibila kiu cha UMCA KANGUNDO Central nandu ma KANGUNDO Central meke yake tole na mamwetekela na yuma mutumite mbungeni ya county ya Masako ungua mwandu wa vinya ndeti ni kenda makatethia nisi maundu ni meke bathokone ni kenda wisethi ya KANGUNDO Central ward ni akwata maendeleo Masako ni akwata maendeleo na mukenya wonde ni wethi ya avikia na kutana nita wa Steven Mwema kalivu ndene wa kilungu wa mukitata Namukanisa Steve Sanda nundu wako mdocha station ino ya Mutongo TV. Yes. Na tena moyona utanu nundu wako ethe wabo. Okay, na ndozi cia kamera ya ukethie mukamba na uyu mutavia niwe wita wo na niwe MC wa KANGUNDO Central. Sanda nina mukethia kamba inyonde kisioni cha Masako Kitui na MUENI nita wa DICKSON kaba MUSYOKI wa maundu MCA ula usakweto kwa KANGUNDO Central Ward na chama cha maendeleo chap na ende umundi toka bana kana tukeonenania nundu wa undu MCA wailete kuthukuma na undu wailete kwika na kwikalia na mwenende asanda nundu wa kwithukisya na mwethoche ni ukuli pe muteti wita wa matangi ungira babu wino kaba MUSYOKI wazi waandikite una yetekelana wasata yaku kana Yasanda in 2017 yilana yatasia kibila cha KANGUNDO Central Ward twai andukenda na twikenda andwala masakwa kana masiasia undu wa utongo wa KANGUNDO ni mabikawa bandu makasia nikaba MUSYOKI kuteala twasindana na moibindane yu na isitwa yuya kala bibiana tazitebo na ende ninoza matambia make serikali na nina ati ya matambia la mailite na nina yiki ya kibandi ni chakwa na oyuni isitwa yakwa ela so ya affidavit zilangu inaso ya affidavit na yiki kibandini na kibandi kibo chumete ne na DICKSON kaba MUSYOKI maundu asanda kaba MUSYOKI ni ukuli kwa tunenge brief history ya kuya kiuteti undu mie ethawa nthini wa corporate world kana kwa business kana private na ende woka uteti ni 2017 au mpaka 2022 akwata kibila background yako Sanda Steve nyina siwe mwaka tabakuni miaka miongo thandatuna muonza mithelu na nasomea skulu wanguleni na itina naenda Machakos primary na kuma bauna naenda KANGUNDO high school na itina wa kisomo cha secondary
nekala o nikwete mawia ma musie kuyana na mibango ila ya ina musiai wakwa enda muno ni ungamie sindu syake kwa musina na ungamia sindu isu andu bakilungu kinene na kuma bau ninaendie kuthukumanza na thukuma mawia mekibathukanio na weolani na thukumie binda yasa ni mubiani wa tourism balani nina thukumie ta driver guide bandu bakilungu cha miaka ta miongo ile na kendo ya theke miaka miongo 3 binda na yungu thukuma binda mubiani wa tourism niwo athukumi no niema mubiani wa tourism twina mathina na nalika kumatetea na twalika unionini na unionini yu nibona sakuiwe ta branch secretary ilobi na nine kala nitetete mubukumi wa tourism abandu bakilungu cha miaka 5 na nokana nyuwainde ta deputy general secretary wa union yu Kenya balaku bikaona oyu no deputy general secretary mpaka until labda next year ila kwezi wana usakwani unge wa chama kana wa union yu kuma bau inde dina likile siasa ni kuma kwisela mubia nusu wa union whether yani na ewe nambe ya kukwatwa ni wito wa utongoi na nalika utongoi ni mwaka wa 13 na ungama kibila cha Kangundo Central Ward ta independent candidate balatwa yandukenda na tondu ni naweta nazo akwetha ni namba 3 naende yana kwikala na mwene ndi na ibinda ni ya mwaka wa miongole na ile ninaetia kibila kiwingi na chama kiuja maendeleo chap bala mwene ndi wa Kangundo Central Ward unoni ni bailu na kunenga mwanya wa kutongosia Kangundo Central Ward na tiboto hiyo mundi yes aya ni ukauke sethia enende maikuelewa nesa mawiyala ma MCA ukesethia kana katanezo thi skulu kana skulu kuingwa maleu kana omondu meki bathukani ukesethia ukundwa nisi andu nimakwata nisi athike bathukani ondo engo ni moitu na uketha mundu na ukwisilia unonota wia wa MCA either andu nimalete kwithia aima sangi yake nucha mthembo su pao tuino bisi wa chifu kana tuina askari tuina security tutambito sisia ni chao mawia ma MCA no twambo sisia ni chao mawia matema MCA ni sio sindu imwe o inyo experience ona ando ma kundwa ni maisisi ukesethia no tamea kuona tawia wa MCA na tamaile totethe ni MCA lakini wazisema ndo asuma inde no docket ya MCA sanda nini sikana kwa mawia maingi ala MCA utaileta kutethia lakini mwene ndi ba ya musi amina kusakwa esikana mundu usu niwe wikwatio wake na kaingi withi ya tiitonya kwathukia mwene ndi nundu anakusakuia ikwenda na akwikwatetie muno na kwa ndu ukaenda okando ukosa mawia ona matemaku ukethia ni watethia taira weta ngewa ya siathe cia kuona mwaitu ngewa cia mathiko ngewa cia muthembosu withi ya mwene ndi nundu ni waminie kuonenga kura yake na wikwatio ni wailete kumutethia na indi wena guta mundu nundu we mundu ni wailete okumila osinuni cia muthembosu ukatethecia ethiwa wina mwana na nutona mawela muno me utethwa ni MCA ni mawea makonetie o kwikia miao na miao ila ni kwikiwa ni MCA county ni ya Masako kana county ni ila sikibathukanio nthi ya ito ya Kenya ni miao ila itona kutethecia mwene ndi kwika sindu ila wailete ila unuseuvya miao ukaseuvya miao ethe okwangalikana ni biashara ukethia ni mweke ama license o mate kuthinia mundu la uno ma license yasu ni kana wiso kwethia abe ma license yasu na kana watona kuthukuma nundu netisi kuthukuma ni webe uma kwisa kwa license na kuendesha maisha make na of course kuendesha nthi zaito ya Masako na Kenya at large usuno undumwe wa MCA wailete kusisia mwise bya miao mukase bya miao ini utethecia mwene nthi na tiko mutheni na indi otondu titinawe ta mawiyala MCA utatethecia amuna asuma kisomo ona kauniti ni ndoke tisu ya MCA leo na mbeza sikweto cia ambassador with ya
kelungu de kinini kila wailete okutethia lakini mwene ndi then we kwatyo munne kana no usomo thesiana both cia secondary ona university amina kunenga uthai wako mutongo wese. Okay, nikana tuga kwa mawiyano atatuma MCL ni legislation oversight na representation you try to sit and atambo kunikela mondo amwe ala devolved functions ta for netato sisi ta function ya agriculture kana ya uwimi ne devolved function na netato sisi scope ya mondo ma agriculture matono kuneka kwa kiasi cha nanika na take this into context. For example elatwa sisi ya mondo ma agriculture kana uwimi ala me devolved function na ne maleta odhuko mwane ne county to know to what extent in terms of mondo ma agriculture ne mondo tameva ta project asieva for example ito no odhuko mwane county mondo ma agriculture. Yes anda Steve ndo aikulo leo ni kulio ya ilete na mwene ndini wa ilete okuelewa ni kana ukethia no akwata agriculture ni devolved tondu wa makuweta na undula wa ilete MCA kweka kana mutongo wa kisio kiu kinini cha account kuthukuma mwene ndi undumwe ni kwethiwa na mbeu itona kubikika tukithoa ni kana mwene ndi withia ni wakwata mbeu cia kubanda ibinda ila ya ilete undula unge MCA wa ilete kweka mboya nusu wa KUENI ni kwethiwa na fertilizers kana madhoa mabikika nundu nitisikana ta fertilizer thoa cia cie yulu muno na county government ni ailete kulikilila katikati ikethiwa na madhoa makutethia mwene ndi either ikaiba mbeza ciano na kilungu kiano ni kana mwene ndi ukethia na kene watona ku afford fertilizer nundu kainge withia madhoa cia mabikika ni mwene ndi na undula ungi wa katatu ni count ikasisia kana pe undu itona kwika kwangelekani utawimi wa kahawa ikalikilila ukethia ni yetha nela yetwa value added ni kana with kahawa wa kisio kikita yuko county ni ya Masako ni tema kahawa kundu county ni ilete kuenda an extra mile ukethia ni yethiwa na nzia ya kutethia muhimu usu wa kahawa ni kana atetheke with ni wakwata returns kumana na uimi wake. Okay, nikana we say there no tunene you can look kwa like in perspective tasita kwa KANGUNDO Central ni tasiendo siba miradi tayeba etona kwethe tona kuoneka ndini wa kilungu kicha miaka 5 ndini wa mondo ni agriculture. Yasanda Steve Nundu aikolio wingi kisio kito cha KANGUNDO balani meta tondo ni nawe ta wimi wa kahawa ni withi to wiko kwa ibinda yasa lakini nundu wa madhoa na fertilizer na ndawa ukethia mwene ndi aendea na kubinyewa na kubikia akambia kusioka na itina ona kubika kuweka kuima ukawa na kuukwanga wasisa kisio kitu cha KANGUNDO ibindane je tiinesa kwithiwa ona kauni tambio banda avocado nitio banda makandania paikindu kingi kinesa kwithiwa saani huyu kitona kuete returns sika banganga kutekawa kondu nalika mbunge na lati kwambia uthukumi mbunge ni ya Masako tiithi watiyenda kutethesia mwene ndi kisio ni kiucha KANGUNDO in particular wise kwethia uimi wa kahawa nitambia kuutunga na nziela ya ilite kwisila kunena na aimi kunena na mwene ndi ni kana etikiletisio ke kahawa ni nundu ukahawa ukanenga ithi ta count uketha utona ukwata mbesa mwene ndi aketha kutona ukwata mbesa ba ndulongi titona kutethia kisio ni kiucha KANGUNDO ni uimi labda tawangu ku tukethia tutambetwa thibu kwa nguku peke ndo kita wa economic value kana profitability muno no kwesethia aima kahawa lakini ona ndo kwete mbesa ndo mutethia yikwa muno la umia wemino wa kahawa ndo onie ute profitable utena baitai ila wanena na kwa mutungai pedha babwana tamaro ni mobendo kai kana in terms of ila price na kwethia atono tunga ilo pia zake na watengisia kwetethia yes anda inge Steve though kana though wa kahawa ndu determine yawa ni ndi ya ito ya Kenya unda determine yawa ni forces kumanza ila demand na supply niyo determine ya thoa wa kahawa kondu idhili ratiba Masako assembly kindu klake that equal yani kwethiwa na value added addition kwa kahawa witu specifically ni titona kwethiwa
na kawa witu tikaseuvya kawa witu ba okay tikapack ukethia waenda tamburandi ya Ukamba waenda tamburandi ya Kangundo waenda tamburandi ya Kenya na kwanza Yesu area ni wambatanja thoa ukeze you not a Kangundo coffee kindu cha muthembosu edwani batone kati netha na miradi ya muthembosu ni tona kwambatanja thoa wa kahawa na kwa mwene ndu area returns unasoni sietho sikabanganga na ni ukule otomo ndo ni agriculture no kawa ukeze ya ngalegosi ya masaine mena ng'ombe ni matwa ng'ombe sio kwa Kenya Meat Commission wase kwa Rift Valley mena Mayani wase kuanga Legosi ya Kiambu mena Yeia na mena Kawa bado ni chao tutonda kuivunia hata ile mbeta Ukamba kana onata masako specifically bala umete ukase kindu kini tutoketha atuisekanie nacho in terms of agriculture na kini yo that witu tukatesa na tuketha tuiba no kwa this one product ni ninaweta na nienda utungirila kana product ya kahawa Ukamba na in particular Kangundo no gusani uyu thabu ula tutona ukwata na ningwenda ukulia mwene ndi twikale ndi tukwatianie tusise mathina la mekawani na tiba mwe teisisia undo tutona kuseuvya ni kana withi thabu sugitu ni waende na kututethia ivi tinasomethwa na kahawa na umundi kahawa ndu usomethia mundu kondo uno tekule makulu asutika kisia bala betha thina deba na tandu titungilela kana tiseuvya ni kana wisethia netitona okukwata returns kumana na peke ndo songoma asia where did the rain start beating us tuambie kuyo ni mbugaba so asia ando amwe magizazi cha kwitina masomela na kawa lakini umundi asima isomela sisi ana na kawa kwa tutapimbu ya ilikile ba nienda kwa Steve nini sikana utongoi niguo mwambio wa mathina maingi utongoi wa kahawa ni wambiie kwithiwa utemuseo kuma society ni wambatite kwenda upikio kwa KPCO na kunula kungi na oyu serikali ni yambiie kwikia mbesa mbingi muno uimini wa kahawa kondo utakwatiania na tethi wana miradi ya kahawa miseo na mia miseo nini si kahawa ni ukusioka bala wailete lakini mathina maguo mambianie na mautongoi matailete twinenea maundu ma kahawa na utongoi nundu wazikana either no kwetha pe utongoi utemusio nenda tuchose in a broader perspective no kahawa kese the Switzerland ndita Australia ndita ta America, United States ukese there and also membe ukese in terms of technology in terms of like to meet GDP gross domestic products kana ilobila moso bia ndene wa mwaka umwe per capita income ilobia wamina kuyanena kwani na ndo alamebo ilame osogwe ne mundu umwe ukese there membe na yuke yakuli ithi na witu neba ni utongo yi ni capacity tutena yo tuina andu mena akili mato no so byesendo sia muthembo su no mato no tethi no ka ukese there company tawa Honda wa kusobia automobiles ne wendie wathinga Legosi ya China wabingwa branch vu eka branch ya assembly branch ya manufacturing kusobia sendo ne we sometimes ni mo raw materials kuma Africa kuma ku Kenya magathi kusobia sendo as a country ta Kenya yue kama saa kuna Kangundo ta Kenya kila tutena chone capacity kana utongo bwana hata nikiwise there to a third world country na tuiko ndo sema ndo say there they must have become first world country twayo na sio level mo lakini si atotia yote na witu wewe asanda Steve ni asia kule hiyo ni broad na ni broad ni kwenda okwisilwa kainge undu taile kwekana nayo tondo tetina weta ubo wa kahawa kwangelekana bawitina supply na demand idhieni tukahawa kwa sakwethia nundu tiwa tima third world tiwa tailete ukombiti kana tailete usindana na ndila siyolo ta America tondo waweta Britain na ndei swing ugenda sindula mekusauya meenda kugauthosia bakwitu na itu ile sibakwitu metu atenda tikathosie na indi ila free market wili aniyesa kutuma ithiti emelelwa nundu capacity kaitu labda production ya itu ni either yonde kana tina bikia kiwango kisio cha kuproduce kulingana na kusindana na ndo aswange na ndo agitumika tho maitu labda wethia no metha matebo na iditando wethia tina saubikia kiwango cha kusindana na mundu usu wa first world kana ando la maendeye na kitumi kiu wethia mbia itu ni yaendea ona kubinyewa
nundu tisindana na andu meo yulu itu kuleta si yu kaba MUSYOKI etha kekane wa yu president no ka ke sethia ta Kenya tutwasi tutume ba masaku ka auto export kilo kimwe silingi manele kana ona tukina ngemba zambingi mana 5 kilo kimwe na Japan ya twete yangalemwe na silingi milioni 3 na ito twemataya kawa kilo kimwe silingi mana 5 pe ondo tutona kwika kesethia ni twa balance ona itu no twesethia tutona okutosi ndo sina mbesa ukese no yutu amataya matutenga litatu ni tutu amataya onetha no tanyumo wa kawa ona tweso level ukesethia export na import no twa level pandu ukesethia no twa tetheka na no twa songa better Steve de kulio iseo kebe waninye ni kwete utongoi wa ndino ya itu His Excellency kama MUSYOKI wa maundu ta president undu umwe tailete kwesilia ni undu tekana tondo ni nawe tabawetina together wa sindu situ together wa sina value ambition uketha ati utataro materials ni kana tika compete na ndo alange maitu te ya mutoka na itu tikethia tina kawa kaitu bahati page toka Kenya waenda sokoni wa kawa withe ya andu meta wa brokers ku na inge muno sana ni muno utho wa kawa kau kuma balaba MUENI takaba MUSYOKI na maithi ya kawa kau maipaki na kaitungwa baingi kayuka utewa atakaumetenza na thawa wingi ulangu yiri kwanza jimulo wa kawaida takaba MUSYOKI wanande ukabikila kwando uyu Kenya kaba MUSYOKI kethe waniwe mutongo indino na asasindula siba kwitu ni decision do itona utewa ta product ya Kenya ni kana ene isindane na ndo alangi no kulie what do you think about okay say there that way mabakato kana mababai kana kawa okay say there at grade 1 grade 2 grade 3 na baitu ile kana that enda kutwa in the export market kaka mbepyu ngoga ile twa na kaka ngitu itu watu yithie you kiwa wejosa you Steve kidi yawa kio kindu kisane te mibuko ya itu no dhaifu mibuko ya itu ni minini na yuni kanati feji otubesa twa kuka kututeria nicho kitu maata enda utaka ndukala kasengango na ithitu yake na ithike idakala gathuku ilata ya kala gathuku of course tedi yawa tene ngao meisio nundu labda netito no kwaro no mawuka na sindu cia mthembe swingi na mbesa ile tina subia kuleo yake ndugila tijitumia kwanza ya hospitali kana kuonda wako ndo ketha mabatonye kati ya ile tewe yo sindu ila nzeo oteita ila ingi na indi nazo nikanatibikie bauti kwenda nazo i production yide yo yulango nikanatite na tiiti alwa ni situ cia kutoka okay tuyuma mondo sima wemi na import na export uyonata ukesethia tanthi ukesethia ni to approach andwala me makambuni mekibathukanio andu makambuni ma technology andu makambuni ma production etha ni simu andu kusevya ngali ukesethia ni to amanenga environment ba Kenya ya kukunota ndithi ukesethia etha ni kambuni ta utasieta wa kusevya ngali wa Tesla kana wa Toyota ni abingwa kiwanda ba Kenya ni yandika andu maitu mathukuma andu angine makwata umanyusu na nitukwethia ngali tona kutewa kuma ba ikathiutewa Uganda isobewa ba Kenya kana ikathiutewa Japan kindu kiu wichona na nikitona kutwamba tithi tande Steve nindito siabata na nindito sia ukwaka kutwaka ithie kutwaka tando na kutwaka tande nini sikanaila andu mekusoma ni kwethia ona na musita wa exchange programs sia kisomo ugethi andu ni maenda usoma na maitungo mani usuko yutikesa kwethiki ya kiwango kiu cha kwethwa na exchange program sindule yusebuga ba kwitutika umya andu makaenda anza makamana undu kwa ile tekwekwa na maisi okethia mayoka kututethesia kwambatia hii production kwangeleka ndera weta tekno simu ugethi andu asumo okaba mo kausisia ni mya ile itona kwekwa ba na ni chao kilama tona kuona ba kwitu na maandikite andu maitu na mwandu maitu majuma ba mayenda ngali yenge maithi usisia nao undu matona kusewia makandamia na sindu iswinge nuno na usimwe ba kwitu na makaenda ngali makaenda usewia iwango isuda ende nini no mwaka serikali ula monene withiwe na mbesa na uthei wa kutuma andu mao ngali ya na kuenda kunenania
ke diplomacy ukethia ni manena nia diplomatically makanena nia andu maitu meuka kuumuke unene wa moke kwika production ya magandania na nyuka ikuumuke kwika ngewa ya simu isutio ta exchange program ila ti unene ya kisomo na isuti kwitha itona kutethia andu maitu na Kenya at large. Okay. Ambao kwa tiabu mwana musese kwa sababu mtandao wetu wa Facebook Steven Mwindi mwamo kata va studio Mutongo TV tamukanesa uyu ni amani kuma Kangundo Central Ward ndavisia MC Dickson Musyoki Kangundo tumwendete muno na tuyumwe kwa tise thukumi museo. Asanda amani. Aya, Dennis Chalo wasite masitu ne Dennis Chalo kuma Kangundo Central Ward muvyamu nene kwa kisese cha Mutongo TV kutocha Mutongo WITU la withitu eyumete kwikanesa muiki yo WITU mboya situ siba monaku ngaya kutongo sia uthukumenesa kwa andu on the Kangundo masomo uimi malelo na mawia kwa ma youth. Emmanuel following live of my new topic kinyozi, thank you. Na ende man ego ngethese Mutongo usumu no sanda lina keleka thwa ne kwa tene manigo wakuma kwangale kwa sia kambo I guess Lucy John Lucia kuma masewane Kangundo Central ngethese mheshimiwa muno kabatosha. Asanda Lucia. Peter Musyoki ongera honorable kabatu tuibata na kumuno andu Kangundo Central na muno masewane Peter Musyoki. Asanda Peter. Okay, nzoka mudhumbi ni wasite ngethese MC ya usuwa musi. Asanda Peter Musyoki tuitonga muvea kwithwa na Mutongo wene basa ni Peter Musyoki and Brian Kaloki wasite my MC a God chosen and anointed Kangundo Central Ward is in safe hands. Asante. Elizabeth Mudhoka tuned from Kangundo ngethese munene wakwa. Thank you na keleka ko netwana ni amondo ma export wa manaka na the ya Kenya netwa masonga nambe together tuna exchange programs isu no pe kindu kitawa nundu ibinde moto asiase yoloha kila kitu nyo tumandhe isonga nambe ni people's attitudes towards work ondo mekwesilia kana ne maleto dhukuma kana ni madhukuma nesa transisema ndo ma devolved functions ta ndo ma agriculture no ga kwese dia amuika mekondo lika thini wa mawia ma uemi ndo mona malete kuna welezi to white collar jobs kana kulika mabisini kiwu attitude ya ando wekese dia maikwa nanga kiwu ni moso vya kiwu ona malelo kese dia ni moto mya malelo nesa na tunene behavioral change na undo ando meko bivu undo ando meko ikala kindu chuto no shughulikia hata ukesethia ta MCN thina wa kisio chaku ukesethia ando ne mosa maundu nesa na makona maundu ndo mailete wa maite melati mayo myananga ne momyosa nesa apo kundu kunge wenda ando mukona maisobe lelo lakini makonganywa matinga na contractor masia ivi to yakulu lelo wisobe lakini no mama otume lelo masia unga mwe so ila behavior utono shughulikia sanda undwambe nikana Mutongo wa Kangundo Central Ward ni unity na ngadhana kana pa hii project yone mwete kambia tina nene tina mwenendi tikaenda abala pe mwenendi tikamukule Kisyoki kuangalika nucha kanzokea pe Kisyoki tawa kanzokea iwe kanzokea ba mwenda kutedwata na mwenda serikali wa county ya Masakwe mutedhiata mwene makaima na miradi la mekwenda kutedwa niyo na nundu wa kwetha ni mama umie na miradi isu tine na moithia ni mamioni ni yatwika yo na nundu kindu ni cha kukuma thayu na niwe wetie kindu ki ukethia wila isi kukisuvia kindu kila kingi cha kele twetele na twenda kuanga bwangu wacho ni kwithia na maumbano mako sensitize andu thiwani kindu cha seubwa makatabwa kana kindu ki ukiseubwe undu na mbeza sio kiseubwe na koti na sie na ni kio nimo mailite kutetheka nicho na mailite nikusubia na ethi wakwa ibuso pakaumila mundu wakwananga no moene mailite kwithiwa mai makingathanite ukethia kiinesa kukulika mokoni alama tailite nienda kwa sia tondu ni nawe takisio cha kanzokea mawiyala ondete thia kanzokea tikasensitize andu asuwethie ni mesi ni mo na tima Musyoki na tima serikali wa Masako na tima mundungi sindula sia kwa kisio ni chuni sio na ni mama ile tekutetheka ni msio. Okay, to the mondo makigo ila tunene akigo thina wa county government itombo sisi escope ndo sisi mondo mawemi ni milati tayiba county government itono thukuma in terms of kigo ni kuliosio inge Steve nete siku ya kwitu kwetu tuluse tunini twanda
kwa ngelekanyo kana siditume sitwa cha kwa itombo sisi generally uta account then account ni sike bathokane ni malacha yebata yebani kanda to sodi kangundo nitito na usubia kiwu kwisila kwetha na masilanga meni sini kanokethia indo nandu ni metha mena kiwu cha kuyana nitito na kwetha na bohos na tiyetha na bohos nitito na wingi ila sitawa mindo kuusi andani isukethia ni tabingi yani kana kiwu wisethia kina semba na kinethwa na soil erosion kana muthanga ndodakuwa muno kuutika wingia sindu isuku siandani tikethiwa na masilanga meni sie tikethiwa na bohosi ni kwithia nitashughulikia kiwu kitu na indi muno tisubia ikiwu kilata kwata ni kana kikatwike ta ila kwaua kiwu chondo cha thi no si cha ndoka ngani na teitiwa teina mawe ne kiwithi kondu uti ile kwithwa teinene ngewa ya undu tesi ya kiwu kiambua kiwu cha masilanga ni kana withia ni cha ndana ututethia kwa ibinda yasa. Okay. Ando mama inana ni wa masia ukambatene kwa hii kusio kwa hii makwasi kwa hii manga kwa hii liu ila tuna ni athina wa kangundo hii tene kwa hii kangundo centro tene kwa hii kiwi na choka cha potea hii kana ni thina wa kuma tene pio ukwenda thine kiwoyu ni as Steve ithio ndani twisikana ni kwithitwa kwina na mwikwetwa climate change na global warming na nundu wa kitumi kiu gethia mbua no yathi o labda teni unyiba gethia ndikua mbua yana undu ya uga atene andu na mama hiyo ani nangi forest labda sia hiyo nenangange gethia andu undu maende na kwingi bane maende na kuima bakubeo kila bandu na ubandi wa mete na uti mingi kondo nundu wa kitumi kiu wethia kiu nundu wa demand na choni cha atomeka muno twenza tumebuko titaba kiute yenda thati ngithia siendo tethi wana bohos mbingi na nundu kiuna chone kinini na paiba ndo tibingete masilanga kuiendea na koma kondo uki kwenda kuthinikiwa mathinasu ndiende na ubanda mete tayi lati maandha kivela twaenda makanisa ni thini tukwasia titibanda mete na tithi tibanda mete 3 na 5 makanisa ni tangelekanyo twende ina kubanda mete kisio ni kitu nekana tina wa miaka minini yokete wethie kisio kana ngalata ni yaende yana kunyiba. So kiukila kite kangundo ni cha kungithia hii kana ni cha kunywa hii kana cha kuthamba kila kite hapo ni kiwa kangundo na kiwu lakini kiwu kila kiwu ti sufficient kana kizianite kondo uni kikwenda uthinikiwa ngawa ya kiwu ni kwenda uthinikiwa muno na level ye yulu kangundo nundu tondo tiweta wimi ni kwenda kiwu masilanga nundu wa ila time kawa ukethia tina kiwu cha uthambia ukawa nundu kawa ni kiwu withia tina kiwu kiani si cha uthambia kawa nitikwenda kiwu cha kunywa withia tina bohos ila siebo ni siethiwa sianisi kila mundu withia onaetha kwake baina bika kiwu ni waosa kiwu bandu bakubangangi na kwake atumia cha athamba na kila kingi atiele cha kunywa nitikwenda kiwu o cha kungithia kethiwa ni batonyeka nikanokethia nititona ungithia utwendo tulatu nini miunda ya kangundo ni minini ti undu mwana miunda la minenda kunda Rift Valley kana kula kungi lakini tiketho tulunda tutu nini tiketha tuona kawu katona ungithia mboka sukuma wiki na sindu ila inge withia mundu su ndana athi kumi ngotla ila ingusuni aenda kuthoa mboka aenda uthoa kindu kila cha lazima kwenda uthoa nduka na tunula tungi nutona kumyo ba umondani kwake. Source ya ikiwu bangite kumyo source ya kiwu ni bangite kwitha na masilanga already nitiende na ku identify silanga ila si kangundo isio ni ila sianibiwe kangundo ni athimiwe ni asile survey miaka ya miongo mwanza na ku isio sianibiwe siathimiwe na sia identify wa ila sia ile kwenzwa silanga kondo isio isu kwisila utongo ini wa governor High Excellency wa vinandeti nite kukwatania na tiyenza masilanga asu alame kisioni kila ni undulongi tibangite kwika ni kubingia siandani nikanaki withie kiuki ina semba tibingia sianda isu sio ndapyo withie nitaetha tike mindo tibingia withie kiuki ina thi kisembete na cha leo semba cha tia muthango kethia kiuni kiende na kwambata kindu kila kingi tibangite kwika ni kwithwa na boho isioni ila itonyeka nikana titho tena kiuki ani sikangundo. Okay. Ni tuane na mandu malelo mandu ma kiwo na mandu ma wingi na nenda kule completely out of context one na mandu ma global warming na mandu ma climate change
completely out of context ita ya MCA kana ita ya Kangundo pe ndo me kwa sia kana ndo the not ko kala earth ye na maundu ma global warming na maundu ma climate change maundu ange me mathuku mendo to mandu planet ita Mars mai make kala iku amwe mai make kala iku ndo ko na resources ni na ndo ningi kendo ko wichonata ye ka as an MCA na mondo onata mutongo wa opinions ya ndo ingi kendo wichonata nini se kana ando nime kana scientists ni mambeye kwenda kuthama ndeno na kuthio mando kundu kwa kutwa na tine samba ukwata wo uthayo kuyu luwa kwekalia mundu chiombe hypothetically ugethe madonna ko no ando no mathi kukethwa kutoneka o kuenda ando ni manathamie kuma Kangundo maenda makueni mathama Kangundo maenda yata na maenda kulagunge magetho madena uthama magaenda masi na kwetha no kwekalika tio usio kwisa kwitha namba o fulani kuma Kangundo kana masauka no bala bangi itwa akumasi ndio yako ndukweta wapojo ko kuyiwa kwe wakamba meoku maenda okethe ni meneno kamba nondo ni maku ni matukimba yako utikethwa namba ya mukamba yokumas labda ndatekisa kwetha na president yokumas yokumokamba tio ndu wako taiya tuma kutoseka bafu tukwa MCA ni kisomo kiba cha account na ni kisomo kiba kite cha account kisomo ni ase kisomo cho ni na munene na omani ndwisa akuthela kisomo kinene kila ni cha university the netheo kwa secondary kisomo kiu teacher MCA kana teacher account kiu ni kisomo cha national government lakini tamutongoi kwa kana mwana wa kisio chako ni kwithwa kisomo kiu kana ndio na mandate ya usomethia mundu wa secondary wina nzia tio mbako kasisi omwana usu ndu wailete kwe kwa nundu wa kisio kiu na asoma ndethwa utethi kwa kisio kiu lakini kisomo kila muno cha MCA dikisomo kila kinini kwitwa cha primary kana cha nursery kiu ticho kisomo kila MCA wailete kushughulikia na ticho tekwe watethwa na ilasi cia ECD cia kwambia bande ni kana foundation ya kisomo within the ndumo na ila cia kiubundi na ila cia kiubundi kama ndo be titie sibo sinambie kana siambie otenete na katinete na ngengale nwenge na nitambie nge bandu bakwetwa masewa na nitambie nge bandu bakwetwa chai ita namba ubikia kiwango kiseo na nitwende na kuitethesha nikana within cia bikia kiwango cia kutethia mwenende yutesuje chai bindala tukweta cia kibela nina matwa ya engine wa motokani kana mambe kumanisia tambe kwetha na ndo mekwemanisia ugundi wa makanika kuma school nusu tuilika ngalikosia uiti mono ne kendo yomwe kala kithito kithini ando mono na uiti ni devolved function we say there ando ngi masia kuinda wa na sindu cia uthukumita sindu cia gloves na sindu cia muthemba usuma hospitali ni na matakitali na athukumi uiti ma garbage collection kwa sindu kunthe ne ugase there neme kuthi mukomona muno kindu kiu neno akisoviwe kindu kiu no kisoviwe although ikuli muno eleta kusunga ngavana no eleta kusunga ikuli lakini nienda kwa Steve kana idini tivangite kuthukuma na nituite kuthukuma na gavana olona nengiwe uthei na nduma masaku kutongosia kana kuthaya gavana ibindane ye na ilate kutha tuili nake sindu izu mota isu tikawania ni kana wese kwithia pa hospitali wa county ya Masako waile kwithwa utena ndawa the resources ni bosie ni asisi undu utona kunyanyana ona serikali lamu na timu na kana High Excellence wabinya nuna thukumia serikali la munene kunwa ile gutha na ndu unatie kuuye ulo utona kumaokea na imani mamu tedesi ni kana withe civil situ ni ciethe wasiena ndawa kundu uye kiuni kindu kitonyeka na ibinda yabikanite kukwatania na governor na timeki shua kana hospitali situ sio then ciethe wasiena ndawa so Kangundo Central in terms of docket ya uiti Kangundo Central you expect kukwata uthukumi gwa nata kana melati gwa nata kisione gicha miaka 5 yokete Kangundo Central Ward undumwe ni baba hospitali level 4 zitawa Kangundo hospital na
nitambeiye kukwatania kwisila kunyanya na wala mebo meudhukuma nikana zilati kuthati thukuma ta thati fully functional with the hospital usini wetho wena ndawa cianisi athukumia la mebo with the masubika utheu with the ni wetho wibo kwa wingi hospital nusu nikana ndu maitu with the matateka kwa ndu ye nitikwenda kwambatanja kilasi cha Kangundo level 4 hospital ibindani ya miaka 5 penge ndo specific andoma Kangundo Central mekwe kwatia kikuka cheu yolowa uwiti undu mwini either machine nzao ndakitali mweo kana hospitali nzao bandu kindo mato na kuona makazi kiki naibo lakini yukibo nini si wekwatio na wendiwo ni munene na nikana ndikanene sindu ita namba kwithiwa wimbetegile Steve tasie niti kuhabizwa matuko nyanya atabizwa matuko nyanya nitiki utatona ulika obisini undwambe teketha tena uthei wa kulika hospitali ni usu kumana ni chao kebo na ni chao kitebo na tamina umana ni chao kitebo tikathukuma na ngaba na tondu na kwatha wisethi hospitali usu ni wewa ni withiwe wina change chao ni malelo meba maso wena county government ni malelo ala manini tikanala sitawa feeder roads na ni mbingi Kangundo na niti bangi tena niti kukwatania na serikali wa county ya Masako nikana withi ni siasa wile sia utema isia atemwa ila sia kwekiwa mara musiku wa mara mu na ene otikwatania tithandhange kwenda serikali ni sumu nene kana babe yo ino ilingite soko zuitu wa Kangundo withi ona sio no sia shughulikiwa Nikule wasilia 2027 ukaa kwata ingi kwa sawa MC ni kudio ndio binya chumo cha katatu kana cha kana itina wa elections nenda kwenenga mwaka omwe kana myaka nondo mwenene wese ondo bangite ende nondo ni nisi ondo bangite kuthoma ondo bangite kweka Steve pathimani Steve nenda ukwa kana mboya cia kwa nenga yetu nenge thayo na tesa kwethwa tebo 2027 igolo yunga yisungia kwa laisi nondo mwene ndi wa Kangundo tatondo wewa maituma message mena we kwati wala bekaba na kabana ke no bangete kubukuma andu ma central ward wise kwethia 27 labda ona ndike dangeje kibela ni mama either mainde temusi kibela na kura sio ni ukulia tunene mondo ma uyomo wa MCA mondo ma legislation koso vya mayor tela wasia koso vya mayor ito ipine ya atandithia sindu cia muthambosu indine wa serikali situ cia account no wete kwena mathina maingi county neyo na ndine wa national government wadeto cia ndine wa process no legislation ni mayor iteboi yalito sogo mayor ngekuongelelwa nikanda wese the amount ne mathina sai kana minya ila hivyo niyo ikwenda kuimplement ndino itu na account na itu ya Masako neto kwenda miya wengi mpya nikenda maundu mathinesa kana tuenda kuimplement miya ila hivyo nesa Steve ni asia implementation na kusawia miya miyo sindu yusi alini tuno kuambatana ukethia miya ila tinayo ni yaile takuatiwa excuse me ni yaile takuatiwa ukethia ni ya implementiwa to the latter na yebe kituma isenzwe ni kana itethesi mwenendi bado isenzwe policy si isenzwe ni kana mwenendi within na watareka no kwethiwa miya moja yekiwe ukethia ni yatukwika muhiyo kwa mwenendi miya isu no isiwe the miya ni miseo then kila cha ile takwikwa ni implementiwe ni kana mwenendi within ni watareka na zi tikasisya miao tondu ni nawe itanamba kusauga wise kwethia miao isu ni usuti mwenendi nundu nitisikana miao ni ile kuma kwa mwenendi ni ile kuma kwa executive na ni ile kuma kwa NGOs kwa ndu miao ila ngwenda tinene ya muno na ngwenda tisisi muno ni miao ile kuma kwa mwenendi nundu mwenendi ni wewe kuiga undu kiatu kimubinyete nundu wa ile tekwikala nikana within ni watereka yosekela cha tumano khulu nundu no ga sethe yi akila ndu mali kabantu mendo so byo me ogesethe yani kindu kimwe kina rulings kana clauses kana mayor mingi ogesethe kindu kimwe kina mayor bakubi 10 meongweli ogesethe mathi no koso byo ogesethe mayor ni mingi lakini mundu isoba bona yibetwa ogesethe yo implementation ekamba kwa ya mayor la yibo tayari bandu ba koso byo mayor wengi ne juja tumanasia sinusia ile kuambatana mayor edha yibo miya ila yibo ni ile tausiwa
na implementiwa na ethiwa kwa kitumi kimwe kana kingi no kwithamia isu ya sewie kabinya ya mwenende ibe ndu wani kana isuti mwenende ni kana tiege kwithwa na duplication ya miao na mwene utatwana kumiatia nete kumutethia. Okay. Facebook Freddy wasiti ngaine musyo kwa kutunenga MCA kaba ulawe na muvango wa kwika nesema Kangundo Central we are confident is going to make mwananchi proud. Ntozo wasiti good morning Steven ngethesi mheshimiwa muno ni mukwete nesa Mato wasiti congratulations honorable Kava waiting to hear new policies on coffee and dairy farming. Paul Katoto Musembe City streaming live obaki kumeni changu Masumba Brian Kaloki City my MCA God chosen and nominated Kangundo Central is word is in safe hands. Na yuno nando nima kuendete monoi uyoko mina miaka 5 ya kiwela cha kuta MCA ondoka lilikana wanacho. Asanda undumwe nibangite kweka kesio ni kitu ni youth kila ibinda anasiasa mawokela na kweche kibela maya anga waya youth na minoli ya kibelane kaingi youth ni thelela hawa na no ila ingi miaka 5 niti kwenda kweka empowerment ya youth muno uze kwethia alama tona kuona omawiasu megoto ma white collar ni maona mawia na alama tatona kuthukuma nundu ithio ndete ni ama ofisini tienda kwikala nthi na ndwasu tiseubia ikundi to na benefit kwisila miradi ya serikali ni kana na isiyewe na yekiwa mea oitoneka ni kana andwasu ma ngawaya unyiru wa kuandikwa withie nitawo la kwisila kuempower ikundi na muno yuthi na ibeti. Okay. Ni muveana ndaye mheshimiwa ndo bika studio sia Mutongo TV ngwata ne mukamba ando mawo kamba mama sa kona venga masya semende sia mwingo online ma kwiwa na ne mama na mubango waku wa Kangundo Central na atutele sia ku digest maondo ma uthukumi wa account ni kana wese mwene ndu wonza no letter wa Kangundo Central ni wateteka na ndo sia kamera ya utabia musaisa ndata ya kuyamuthia. Asanda Steve nienda kwa samani oyo ndwambe nitungie Mutongo TV mubea wa manya nundu wa kundocha na kuniosti umundi ngitungia mubea mukuni wa kura wa Kangundo Central Ward ula unaonia kana ninailete ibindane yekwithwa ni Mutongo wake na ningekulia ala tunasindana ni kana mokitwika lendi tukwatianie twage kisio kitu twemwamba wetha unangu ni yekura na utanengu ni yakura nienda ukwathaka na yu mundi ninye ithe wa Kangundo Central Ward na inyo mbe ukai mwimoko ni maseo tukwatanie tutethie kisio kitu chukile nika natethi watitona kwitha tino ndu wakulilikana miaka 5 yukite. Asanda ngaina mwekenesa. Amen. Kile tisa muthengo ndakukuli umundi ukakomana na Dickson Musyoki wa 2017 umunanga utaweba. Dickson wa 2017 ailiga siasane aili otamundu wa mandhawe ya aili otamundu wenda utongo inikana ene akewa yetwa mheshimiwa na umundi Dickson kaba Musyoki wa 2022 ni musiai na ni mundu wena ukio kikio changa hii na ni mundu kwenda kuonea kisio chake ndi nikana miaka 5 miaka 10 ukite kwenda ni kwanga hii kethi wage kisio chako ikwatwa na kisio kike badokana. Lakini ndinambo kwa dansa yake langu anda 27 wakoma na Dickson wa 2017 umonanga advice yeba umuyata ni muya 2017 zilawe yata siakevela ni alo milelia balawe yata la siakevela nondo wasuwane ya kweka Kangundo jua wike na nzia yulangu tondo yu umundi ekvelani uzune Dickson no ni utaweva utaona kunanga kila mundu utaona ndo na unanga kila mundu tuambie na Steve ni we aula utethie na passion ithi wa we uyenda we aula utethasya ithi wa we mundu wa kwekwatwa ithi wa we mundu wa kukanania na kutana na kulea kwekanae nondo zila tukwekanae tuyika ithi na tuyika nthi yaitu
ni muvea muno. Thank you. Asante. Musaisia mutongo TV ngwato ni amukamba eta wa DICKSON kaba MUSYOKI wa maundu kumangaliko sia Kangundo Central ni MCM Musakwe na chama cha maendeleo chap na ende edwa aidwe kithitu matuku na mwene wa kenda mwaka ni wangilili mengwale na ile na ende ne kwatia no ma Kangundo no munenga support la ile tene kenda kuthukumena mwe consortia ni kenda wesethi ya Kangundo masako na ndito ya Kenya ni ya songa nambe nita wa Steven Mwema ni muviana ndaye ndo akusia isia tonane lengi kwenda ni kwa mwe kwao yuti wanesa.